हाय फ्रेंड्स इनगे बहादुर सोरेन इन पास्टा खो पुलू सामान को नाचा है गोड़ जोहार तेहन सामान को बन बाड़ा तेहन दो हुयुग कना 9 अगस्त मेन दो विश्व आदिवासी दिवस ना विश्व आदिवासी दिवस उपलक्षे आले उड़ीसा स्टेट रेना मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट राजगोविंदपुर ब्लॉक रेना पाटगड़िया अतु रे विश्व आदिवासी दिवस तेहन ले मनाव बताव के नोआ ओकालेकाले मनाव बताव के ओना वीडियो नितो आपे को सामंग रिन नेल सदर होचोना देला दो फ्रेंड्स तेहना नोआ वीडियो बन नेल संगे लगे। Certo tempo, ti blocco, non poi bagar bukan baik keluar. Bagar ya ulus.
Jegat Jakat Adivasi Maha Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Jegat Jakat Adivasi Maha Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Jegat Jakat Adivasi Maha Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Sidhu Kanu Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Sidhu Kanu Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Sidhu Kanu Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Baba Tilka Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Baba Tilka Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Baba Tilka Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Ol Guru Pandit Raghunath Murmu Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Ol Guru Pandit Raghunath Murmu Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Ol Guru Pandit Raghunath Murmu Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Majbir Sunaram Soren Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Majbir Sunaram Soren Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Majbir Sunaram Soren Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Pesa Kanun Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Pesa Kanun Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Pesa Kanun Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Patgadia Pesa Gram Sabha Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Patgadia Pesa Gram Sabha Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Patgadia Pesa Gram Sabha Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Ras Gobindpur Blok Pesa Gram Sabha Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin, Ras Gobindpur Blok Jakat Pesa Gram Sabha Jai Jin. Jai Jin, Jai Jin. Sanam ko ge jawar ge. Noa Hoj Muluk rena Ras Gobindpur Blok Pasta kon sapalaw len noa Patgadia Ture. Pesa Gram Sabha hotete Tehny noa Jeget Jakat Adivasi Mahare Sanam ko ge ale ko tuluj adi lasangat god johar to tehnya din jahan Jeget Jakat Adivasi Baha mo betakkan arbang udah tebo Biswa Adivasi Divos mo betakkan noa Biswa Adivasi Divos rena noa puilu dhap do bang kana nongka ge 1982 sale khon noa Biswa Adivasi Divos do abo UNO pasta khon noa doko uduk sodor kak bona arbang ko em sodor kak bona to noa Adivasi Maha do nongka ukur ge tahe kana bang bo badayan tahe cedak se aboa especially abo Adivasi ko bakrate mitang bisore aboa mitang thau mena mete bang bo baday tahe to tehing bo baday kia jahan gongket kina ayur sutru te no pesan ari hotete saparaw len pe serma manang re to ona hotete noa Adivasi Divos Maha do bo baday kia bang khan do puilu dhap re do bang bo baday tahe una sal paromena enter ho abo kurin jahan agil hapram ko ar bang agil ayuria ko tahe kan tabon nase dahap ho bang ko lay sodora bona to jehu jahan tuluj ko ge noa pesa Gram Sabha hotete jahan ayure gongke Odisha ponot re do sutret lekate menak tin gongke Panduram Hembrong tikina ayur sutute na pesa rena ain saute noa Biswa Adivasi Divos na berti sain badai huina ar bangkhan noa do ale noa Rasgobindpur Blok pasta khon do bale badai le tahan to jehu adi adi sarhaw unkin gongke tikin ho akina jehu ayur sutute ale hole badai kia saute nongka ge abo noa world re jahan menak bon disom menak tabon lay lekan mid sai yagel mone gotang nongka disom menak tabon ona disom re jahan abo Adivasi ko jasti kayate menak bon yagel re to una disom re menak bon re abo Adivasi nit dhabit te noa rena abo jahan divos ona divos aribo pancen nyam tabona jodi nuna marang world reko manai tabona nuna marang divos to abo bang bo badai darak kana bakan huding huding katha kuma chiket bo badaya to noa ko jahan ko laya bon na katha unku ko noa kuma bang ko laya bonte eta dahar te ko ayur ke bona to onate pale bo uyera noa ko do bang bo badai darak kana to noa divos do cedak bo manaya ona ge khato macha tin laya to noa divos to noa khatir bo manaya pahil khona aborin agil hapram ko jahage noa bir ko diri ko ar bang pul bana ko sala tapamatet jo abo ko noa o thasa ko saraja bon tahen to onare adi raska romoj bo tahe kana to ina bhitire abwa jati sawta dharom bo uyar kia to abwa lahanti lagit bo kukmu kia ar bang malangena to ona bhitire ho abo ko talar adi lekan hol ko hej ante abo ona suluk gharoin doko raput thim chatur kia to una katha abo bang bo uyarante abwa katha abo tege bo epedeyante abo ge bang bo potaw lena chati ko salak ma duror katha abo atu disam re abo rena abo katha galochena ge time babo nyam lea ar bang noa
गालोच लगे ऑक्तो के बाबो उडुकाना तो नौकान कथा अडिगान कचलट परे रहो अब माने अब कथा बाबो सदर दाड़ा कान तुलुज किंतु अब यूएनओ जहाँ को मेता यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पास्टा खन मिद दुपड़ुब किन दोहलेआ जहाँ किन उयर दिशा किन दोहलेआ कि आदिवासी को जुदी मिटन दिवस बांग दोहा को हुआ तबे खान मिद दिन हिलो आकुआ जाति सावता धर्म को आदा तो ओना खातिर उयर ताहेना जे मिद दिन हिलो नौकान दिन बो दोहा को जहाँ दिन आदिवासी को आकुआ दिवस को मनाव दाड़ा तो ओना इजाते 9 अगस्त 1982 साले रे नोआ को गोटा किया और उन खना गे जस्ती कायते को आरंभ किया और 1993 साले खन खूब जस्ती कायते को आरंभ किया नोआ विश्व आदिवासी दिवस पालन दो उन खना अडिगान गे लहायना एंते रहो अडिगान गे अब संताल बया को और बांग नोका आदिवासी बया को बांग बो बड़ा दाड़ा का ओना खातिर तेहना नोआ दिवस रे जस्ती कायते बांग बो मनाव दाड़ा कना चेदा से नोआ दो अब मिटन दिवस कना एम का बना को अड़ी स्पेशली जहाँ को लिया अब वर्ल्ड रे जहाँ चलुई ताबन उनी पास्टा खुना नोआ सपड़ाव का किंतु ओना बांग बो बड़ा दाड़ा काते अड़ी दुख ना कथा तो जेहू जहाँ कान गे सनाम को नेहर बना जहाँ को बांग बो बड़ा का अब सनाम को बड़ा लगे बो रिकैमा और नोआ दिन रे जहाँ 9 अगस्त जहाँ विश्व आदिवासी दिवस रे अब सनाम को बो उयहरमा जुदी बो बड़ा तुलुज बाबो मनाए ओना को मनामा इन खान अब जाति सावता धर्म मांग से ला तो जस्ती कथा बांग दोयाते अरे पास्टा खुना सनाम को मारंग को मारंग लेकाते गोड़ और जोर हुडिंग को सोनो दुल सावते तेना नोआ गलाचाल खा नोडे गेलिन थुकम किया मा तोगे सनाम को जोर।